base collection mizo channel clear tu ta chi bai le vekole tunruma hian tunlai Pakistan nena buena lian tak nei Pakistan na tranga sale na sual mek Pakistan ina helpo langa an soi an mani chuan in independent sual tu freedom fighter angin an in soya Baloch Liberation Army chungchang hi kanan thlurwing dona zale na sual tu an ne Pakistan aram bial lian ber Balochistan atranga Pakistan zalin na sual tu te an nia India nen Pakistan phei hi chuan an soi zom India hian a puyani India hian a thlopani ti te Pakistan lam thu chu atangin kan lo hmuwa India ho tu te thinarim khop mai India ho tu te chuanin Balochistan Liberation Army malakna India in rol lo thule Pakistan hian thuam zanei lo bulbal nei lo asoyani ti in India external affairs thu puang tu randir jaishol chuan soi ani kha chu hei India Pakistan in karbo rok ti tang thei thil ania indona lian tak chok chuak thei thil ani boxi wang hian India kai noi ti pon soila India kai noi ham ti khan India in role ti na lam ni lavin chu Pakistan ero hi chona pu miau mai sia hemi chungchang te hi tunruma hian han ngai thak kan tum le don ani tunla chu Balochistan Liberation Army le Pakistan sipai te inkara in beina indona lian tak achua kan ringot mayaram ria in beiton na phuba in lak sak ton na athleng cham chi ani Pakistan chimthlang lam province Balochistan rambiala hian Pakistan Security Force te chuan be pui thlak na lian takin an lakal chho puya Peshawar pantur Jafar Express a suamhang chet na silai hmanga in rik rap na ral thuam kenga malak na chuta chuan Pakistan lam hian be puyan thlaka he hel na hi anti top ni in alanga te hi news lama kan lo mu kha Jafar Express silai kengten an hruai koi nia soi hania chuta chuan in be na lian te ka thlenga passenger zathum somli paruk an chan chuak ni in an soi Pakistan lam official te chuan Balochistan Liberation Army atangin mi somthum pathum an that ni an soi mi zali borvel phur rel hi Balochistan provincial capital Quetta atangin atlan chuaka tanil rang BLA fighter te chuan an lo dang an lo beya KM za somruk borvel che ta thuya in beina thleng nia soi ani General Ahmed Sharif, Director General of Inter-Services Public Relation, Military Media Wing chuan hebe pui thlak na in nam hnoi civil mi somni pakhat le paramilitary sipai pali an thi ni in asoi State Interior Minister Talal Chowdhury chuan Al Jazeera shildanin fighter te hian hostage singamazat chu human shilatan an mang ni in asoya in pennan an mang ni in asoi tun haya BLA hian operation lian tham takin an kalpuina sa a chu an operation po hian ti zau tel ni in soi ani kumin chung ringot hian helbe pui thlak na wangin mi jahni borvel an thi to tun haya helpol ten rel an be hi in beina chuan lian tham pol ni soi ani BLA hit engtikadin nge nia tu tenge an hruai tu he pol hian enge an phuta entikuma tengin nge Pakistan in beinan kalpui ti te kan han en hole dona engwangin nge Balochistan rama hian successionist movement a Balochistan a Pakistan province lian ber hi mishing tem na ber ni in leilung hausak na ero an nga viau thung he province hi kumsang khazuka somli pariat khan Pakistan in an la a chu kumsang khazuka somli pasari Ogasa India indana tanga thlaruk nuwa ani hemi nu hian in la khran du na movement chhong hal nia soi ani Pakistan mi maktadoi jani somli vel nia chhut jinga maktadoi sompanga vel chu helai Balochistan province a hian an khosa a kumsang ni somni pathum chiar puya khan Balochistan hi Pakistan rambiala retheiber mipui retheiber na mun ani lungal thairang kachak le gas angchi resource tam tak ero an naya leilung hausakna hian an turu viau thunga ama ero chu Burma ang mayin ami cheng te ero an rethei viau thung ani heng resource tam ber hi federal sarkar Pakistan sarkar lai puitan hausakna ania Pakistan sarkar lai puihan an hip chuak hem mai ani he province a hian Pakistan longchol na lian ber pakhat Gwadar longchol muncho oma hi dollar kluk la ding on somruk pani borvel jet senga cheibol China Pakistan economic corridor ta na sum don na kongpui mo takani China chimthlang lam chu Pakistan kaltlangin Arabian Sea na thlun zom tum ani ama ero chu Balochistan nationalist chuan Pakistan state in ma alak na chuan dodala China puina manga economic hausakna siam tumin theitopin Pakistan hen ma an la hi Balochistan sipai te chuan an dodal tlata an ram leilung hausakna Pakistan federal sarkar a liam pheizel su an du lova
an ram leilung ho sakna chu an ma ani an mi le sa an mi puiten an chang tur ani ti chu an aw hla ber ani bok ani heng ani wang hian mi puilung oilo na helna tam tak alo chuak to a mani ro in rel ram ni tumin zalen nan sual ta mek ani kumsang kha zakwa somli pasaria Pakistan in dana tang khan Balochistan a hian in lak ran du na apiang nga la helna lian tham tak tak chuak voi nga lai halo thleng to omzia chu movement lian tham tak tak han ti jok tiang chu tiang movement lian tak tak panga chu Balochistan a hian in a thleng to a movement lian ber pakha chu kumsang ni chhotir khana intrana atira chon mi puite tan province a sum le pai tam jok mu theina tura malakani masere lote azalen na fam kim nei phut na azwal zel state laka thin rim na pung zela kumsang az go som ko chhotop lam le kumsang ni chhotir lam khan Balochistan Liberation Army hi anron piang chuak ta ani an mi puite hum him tur le an ram Pakistan atanga satla turin silai keng pol anron piang chuak ta a Balochistan zalen na sipai ti in Balochistan Liberation Army ti in anin vua ani Baloch nationalist hruai tu veteran Nawab Khair Baks Mari afapa Baloch Mari chu tuna hina kai hruai tu ber ani he helnai kumsang ni Paruk Khan zual zelin Pakistan a sipai rorel tu Pervez Musharraf kai hruai sarkar khan Baloch nationalist hruai tu langsar Nawab Akbar bukti kha an thata khaminu khan buaina chu apun lun chhole to viau mai Baloch Mari chu kum khatnuwa thania heminu hian sarkar chuan BLA chu helpol tin an puang chhun jam ngala Baloch Maria pa Nawab Khair Bak Mari chu December sani le sompali khan aboral bokani kumtam tak chung chu Balochistan Liberation Army hi Pakistan atangin Balochistan zalen na fam kim han nei thena tura malatu ber lo ni in chu Pakistan sipai tenen po punchang ranga in beiton na halo thlen pha to provincial autonomy du tu Baloch nationalist group moderate ang lo takin BLA hi chuanin middle ground han zongai lova extreme takin an kal thung Baloch separatist movement zirchiang tu Malik Siraz Akbar chuan BLA in independent Balochistan aphut ber chu aladang lamlo ma se hun akal zela hian hruai tu ni na operational geography le strategy te lo dang lam chho zela BLA hian Pakistan state lakatranga inlak hrantumin theito pan chu ral thuam an la a ral thuam hangin bepuan thlaka Pakistan sarkar malak na lung oilo mi tam tak chuanin Balochistan Liberation Movement hian thlop chho zela tuna hianin inlak hrandu tu Pakistan atanga inlak hrandu tu Balochistan mi puin pung chho zel atira chuan BLA hi aru ka din ani a langsar takin an chelawa ru ka ralin Pakistan mun le man Beijing maro chu tuna hian langsar takin khovel hretin na an ron thok chawa langsar takin Pakistan atangin zalen na te po an puang ta ani kha tuna chuan an hruai tu te po hian sarkar engemaw zat an bia a khovela zalen na an sualani ti hi phaulan an dua media pon mangtang kai chho ve tan viau an hruai tu then khat aslam Baloch te kumsan ele sompare ta tha ani hnuwa khan khovelin BLA hi an ron hrelar tan bok Mania Jafar Express Rail hijack tu te siang an ho tu pa Basir Jaip hi Balochistan a Nuski district mi le sania Balochistan ko pui Quetta kho chaklam KM za somnga bor vela hla omania Quetta a Polytechnical College atangin diploma hlo chuak bok kumsang ni khan he pol hian suicide squad Majid Brigade an dina kumenga mazat chu tlang thang lovin na an thokani chumi hnu kumsang ni le som paret khan Aslam Baloch chuan akai zaweng tu a fapa chu Balochistan kho pui dalbandira na thok Chinese engineer te beiturin atira he hian chet na langsar tak churon ni chhota a he beipui thlak na hen engineer panga an hliama pathum chu Chinese khole tui anni Aslama fapa ti lo chu thianom lo thung chutianga an ho tu pa ber fapa thi ta ka chuan BLA ina an malak na chu zau zo ken an kalcho puita a Chinese ina an sponsor Pakistan Balochistan a maso na na thona a na thok tu te chutiang laka chuan be pui thlak na zau zo ken an kalcho puita ani Aslam Baloch thi ma thlakhat vel khan November sanile som pariata Karachi a Chinese consulate be ania mi pali an thia anjinga hen police pani po antel Chinese staff te eron him thung hepola hianin mi pa chawan tel lova mecha fighter ring mozat po antel karma salama Balochistan Liberation Army le Pakistan sipain beilai po khanin mecha fighter le mecha squad eng mozat an thok chuaka mecha squad jinga hianin thijil manga beitu te panom nia soi ani tin
sipai motor beitu squad te po anom nia soi ania IED mangin chutiang ho chuan bei puan thla ka thiam na ngetak an nei chutiang chuanin skill thatak te po an nei nia soi ani tuna hian Baloch thalai zinga Liberation Army a tel turin infui tharna lian taka oma thalai an har nia soi ani boka thalai le ka thiam jok le thil thra jok te Balochistan Liberation Army a zuang lut hian pung chho viau ni in an soi bokani ral thuam hi khoi atengin nge an nei ti hi hriat ni lo ma se Pakistan lam hi chuan in India an pu viau mai Pakistan lam hian heng Balochistan Liberation Army hi India in a sponsor ni an soi mau maya ama ero chu India hian a phahul hle sangkha chu ko somsari pakhata India Pakistan in do chiam la ya Bangladesh ka chu ani khan Bangladesh ina zalen na an lo muang deuh kha he Balochistan boina po hi thil thlang ve thei tho ani hamaro chu 1971 in do ang kha chu a thlen rin om chelova India hi film khurviau ni na langa alanga pawin heng Balochistan zalen na sual ta hi India tan po pui chi an ni lovani achan chu nuclear ral thuam nei ram India Pakistan in kar in do na lian tak chok chuak thei ani wangin atin chi lo te po ani ome maro chu lang lo lama hian enge thil thleng kan hrelova Balochistan lam hi chuan India melma Pakistan le China lam han thlur bing viawani kha Balochistan province a maron la ber tu le anram ho sakna la chuak na sa ber tu te chu Chinese an nia Chinese Pakistan economic corridor a malak na lian tak tak infrastructure lian tak tak din na konga te tuel theile rangka chaklak chuana konga malak na lian tham tak tak te chu China ina puya wanga Pakistan in an kalpui te hania hewang hian BLA hian Pakistan sipai chau ni lovin helai Balochistan province a Chinese infrastructure poimo tak tak le athok tu te antin zon na sa thin ani sangas go somruk paruka MNF zalen na sualai po khan India laka zalen na an sualai khan India mel malian ber China atangin ral thuam an han ladai mayani kha chuteng do bok chuanin seitu tam tak te chuanin Balochistan province ina zalen nan suala hian an king pui ber Pakistan an nian melma India tang hian enge motak chu an don an ring vea hi Pakistan po ina an soi le Indian pu na chan po ania amai ro chu India chuanin anin rollo thule Pakistan hian thuam janei lo mai soi ni ti chu kan roi tu te in soi dan ania enge a phena ale atak taka hian thil thleng ero ke ni hriat phak rual ani lovani engtin nge suman mu ti te helna chok chuka silai mangle ral thuam manga sarkar do tur hi chuanin economy tha an nei te po nga ya sumnar an nei te po nga ni engtin nge suman nei ti hi chiang taka hriat ani lova analyst ren khat te chuanin smuggling thil le rui hlo ang chi tol ruk te chu tenga tang chuanin sum an nei nia soi ani boka hi chu fin fiana omlo thung Pakistan sarkar hi chuan India an pu viau mai India hian BLA hi sum an pe ni ti in huai tak takin Pakistan lam hian an soi thina mara chu kum tam tak Pakistan a om to BLA hruai tu chuanin chu tenga Pakistan in BLA ta pui tu a India pu chu thiloi omlo takani ti na soi ve thung Pakistan ti boi tu zong zong deuh tho India puina kalpui anga soi du tu Pakistan hi chuanin he pu na hi ati om renga nia engma fin fiana omlo le thil pom har sa takani amai ro chu Khorasan Diary Islamabad ta chuak chuan hetiang hian a soi thunga Balochistan province a lungal theilei chuana hmun lian tak tak te BLA hian an thununa chuta tang chuanin sumhnar lian takan nei ni in an soi ve thung ani tuna hi chuanin Balochistan sipai tena ral thuam an man po an upgrade chho viau ni na langa an ral thuam tam tak ho hi America siaman ninuk to hlom ani kumsa ni la somni pakhata Afghanistan na tanga US sipai an chua nuwa Afghanistan nen tuna hianin ramri mai han ni wangin Afghanistan lamatang po hian ral thuam enge mozat an la thei nia soi ani bok Pakistan rambel lian ber Balochistan ina Pakistan atanga zalen na an sol chungchang le atnar kai tu berle malak na kalpui ber tu Balochistan Liberation Army te chungchang tuntuma kan hanti chona chana po Pakistan lam hian Indian puna sa ema heng ho ral thum le sum le pai hi India na supply ni India chona sponsor ani ti chu Pakistan lam ina Indian puna nia hem chungchang a hian in borok al hloi thai ani India hruai tu te han tong film khurviau maya chu tiang engma thleng lo ani Pakistan hian thuam janei lo le thubul bal nei lo an soi mai ani
ti kha kan hruai tu te tongkam ania amai ro chu han soi ma thlon lovin kan hmel ma chu kan thian an tiang deuh khan India tan po Balochistan Liberation Army te hi hmel ma chun ni lo khop mai Pakistan dotu China dotu han nia chuwangin India tan hi chuanin heng BLA te hi hmel ma ni lo ti chu kan thutlang kom nan han mangila ral thuam le sum le pai India in angai to sak ti te phei chu kai ni hriat phak rual ani lova chu tiang chu a thlen han ring lo phot mai tiang chu tiang a thleng tak tak ani chun India Pakistan in kara mei puyal don ti na nia hindorim anam ngal thar thar don ti na ni mai engponi se thil kal tluang chhozel turanga ila BLA hian in tin nga man lak zel don sipai han nga tel tel ral thuam an nei thatel tela resource an nei thatel tela chuti nei la chun Pakistan hian India mai ni lovin Afghanistan Taliban anor rangaya Balochistan Liberation Army ten an lo chhei buai ve reng boka India lo boka chuwangin Pakistan sarkar po hi atal buai ve vio thin ome engponi se kati china khan kan handu to kanga thu thar om zela kan nga